Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza no kunogerwa n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hakomeje kumvikana imirwano ndetse no gutsindwa ku mugaragaro izuba riva ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Abenshi bakomeje kuvuga ko intare ishobora kuba yarakutse amenyo kuko gutsindwa kwa M23 byatunguye abantu benshi cyane. Kumva M23 ikura abasirikare bayo muri Rubero ni ibintu benshi batinye ndetse bavuga ko M23 rwose yatengushye abakunzi bayo. Ni nyuma y'amakuru yahwihwiswe ku mbuga nkoranyambaga ko umutwe wa M23 umaze gufata iya mbere ugakura abasirikare bayo muri Rubero. Ni kimwe mu bimenyetso simusiga bigaragaza ko izi nyeshyamba zamaze gutsindwa urugamba kabaye. Ibintu abenshi mu basesenguzi n'abakurikirana hafi bya politike bemeza ko M23 isa n'iyamaze gutanga imihoho. Abenshi rero baravuga bati nta kibuza nta kabuza, ibi ngibi bigaragaza ko M23 yamaze kumanika amaboko, ndetse benshi bavuga ko gutsindwa kwayo biri guteza ikibazo gikomeye kuri bo, kuko bivugwa ko ushobora no gucikamo ibice bibiri. Mu by'ukuri rero ni ikintu benshi baje kugarukaho cyane cyane bavuga ko bitari bikwiye ko M23 yemera gucika intege ku ruhando mpuzamahanga kuri uru rwego rwo kuba yamara kwemeza ko yamaze gukura abasirikare bayo muri Rubero, ndetse bikavuga ko no mu bindi bice bitandukanye bigera ku 10 igomba kuba yarekura cyangwa se yasaba ingabo zabo kuvayo. Ibi rero bibaye mu gihe igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje kujya kuri uyu mutwe wa M23. Ni nyuma y'umugani bayiciriye bati uhagarariwe n'ingwe aravoma. Ubwo turavuga Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bakomeje gushyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko rero zamaze gukora icyo twakwita iperereza bagasanga M23 ariyo iri mu mafuti. Rero igomba kuva mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igasubira inyuma, ubundi bakareba ko bahurira mu biganiro. Ese mu by'ukuri M23 kwidekarara ikavuga ko yamaze kurekura ibice by'ingenzi ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu baturage bo barabivugaho iki? Bamwe mu baturage twagerageje kuganira bavuze ko ibintu byabaye byateye urujijo rukomeye cyane. Abenshi bati rero iki ni cyo gihe kigeze ngo M23 n'ubundi yidekarare ivuga ko itsinzwe mu buryo bugaragara, kuko abaturage n'abakurikirana hafi by'urugamba bavuze ko ibi bintu bidakwiye. Kumva M23 yari izigwi nk'ikintu gikomeye cyangwa se nk'umutwe witwaje intwaro ukomeye, ariko muri aka kanya ukaba uri kugenda uta icyo twakwita imbaraga zabo, batsindwa urugamba ndetse bakanatangaza isi n'amahanga ko barekuye ibice by'ingenzi birimo Rubero. Mbere y'uko tugaruka mu bitero biri gukomeza kugabwa mu bice bitandukanye bya Rubero ndetse na Masisi na Minembwe, nyemera tugaruke ku mbohe zigera kuri 50 bivugwa ko FARDC yongeye gufata. Iki nacyo ni ikimenyetso benshi bagarutseho, baravuga bati noneho ibya M23 byahinduye isura, nyuma y'uko n'ubundi abasirikare bayo hafi ya bose bakomeje gufatwa, ndetse si n'amahanga bongera kugaragaza ko ibi nabyo bishobora gutuma Amerika ikora iyo twabaga kugira ngo yereke isi n'amahanga ko hari ibikwiye gukorwa. Ni nyuma y'uko Amerika n'undi yakomeje kugaragaza ko yareze u Rwanda ko ari rwo rwatatse uyu mugore wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Turagenda tubigarukaho, aho benshi bavuga bati ibi bintu nabyo bishobora kuba byagaragaza ko imirwano cyangwa se umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri kugenda wifata nabi hagati y'impande zombi. Abenshi bati rero nta mpamvu n'imwe ihari yo gukomeza kurebera ibi bikorwa, ahubwo hakwiye gufatwa ingamba zihamye zo kugira ngo hacukumburwe harebwe mu by'ukuri ese ni iki cyaba kigiye gukorwa kugira ngo amahanga n'umutekano byongere kuba byagaragara mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utifashe neza ube wakwifata neza. Ni nyuma y'uko kandi muri aka kanya intambara ikomeje kugaragara mu bice bya Minembwe, aho ibitero bikomeye byongeye kwibasira bamwe mu baturage nk'uko
nk'uko babitangaza, ndetse bashinja ingabo z'umutwe wa M23 kudabahagararira neza, kuko bavuga ko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugaragaza icyo twakwita imbaraga nke zituma abaturage bose binubira ibikorwa by'izi nyeshyamba. Amakuru kandi avuga ko imirwano yakomeje gufata indi ntera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko imbohe za M23 zikomeje gufatwa ubutitsa nk'uko amakuru adushikaho abyemeza. Bamwe mu baturage bakurikirana hafi iby'urugamba rubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babigarutseho, bavuga ko imirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo iri gusiga umugani cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 nyuma yo gutsindwa urugamba, nyuma yo gusubizwa inyuma, biri kugenda bibabana bibi. Amakuru kandi avuga ko umutwe wa M23 nyuma yo gutsindwa urugamba, nyuma yo kumanika amaboko, bemeye kuba batakaza ibice byose by'ingenzi bakeremera gusubira inyuma. Ni nyuma y'uko ihurizo rikomeye ku butabera bwa RDC hagati y'ubufatanye mpuzamahanga n'ibibazo by'impungenge ku mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo bikomeje gufata indi ntera. Ingabo za DRC kandi zahanganye n'umutwe wa Thomas Ruhanga, ndetse benshi bemeza ko imirwano yongeye gufata indi ntera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu misozi y'Umurenge nk'uko amakuru adushikaho abyemeza. Ni imirwano ikomeye aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko zahanganye n'umutwe witwaje intwaro uyobowe na Thomas Rubanga w'uyu mutwe mu gace ka Mushasha. Bikavugwa ko hari gushoboka ko uwo mutwe wakurwa muri ako gace gaherereye muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri. Nk'uko FARDC yabisobanuye, iryo hangana ryabaye mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki ya 24 ndetse na 25 mu gitondo, aho M23 nayaje gutabara uyu mutwe ariko bikababana iyanga. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko iyo mirwano yari ikomeye cyane, aho impande zombi zahanganye mu masaha y'ijoro kugeza mu rukerera, mbere y'uko ingabo za leta zibasha kugarura ubugenzuzi busesuye bw'ako gace. Bivugwa ko zakoze ibishoboka kugira ngo zigarurire ibyo bice. Nyuma y'iyo mirwano, FARDC yatangaje ko ubu umutekano wagarutse kandi ko agace ka Mushasha kagenzurwa n'ingabo za leta. Iyi ni intsinzi ivugwa yavuye ku bufatanye n'imikoranire y'ingabo zo mu rwego rwa gisirikare rwa Ituri, ndetse benshi bavuga ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi ni nyuma y'uko ari Sécurité Opérationnelle Ituri ndetse n'izikora mu rwego rwa Sukora Igarandi Node zimaze igihe zikorana mu bikorwa bigamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka karere. Mu by'ukuri rero urumva ko FARDC ikomeje kwigarura ibice by'ingenzi. Intara ya Ituri imaze igihe kirekire irangwamo umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye irwanira uduce dutandukanye n'ubutubuzi burimo ubutaka n'amabuye y'agaciro. Ibice byinshi byo muri Mambasa n'utundi duce tuyegereye bikunze kuba isibaniro ry'imirwano hagati y'iyo mitwe n'ingabo za leta. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, leta ya RDC yashyizeho ibitero byihariye bya gisirikare birimo nko mu rwego rwa Sukora bigamije kugarura amahoro no gusubiza abaturage mu byabo. Nubwo hari amakuru atandukanye avuga ko FARDC ihungabanya ubuzima bw'abaturage cyane cyane abahema, mu gihe umutwe w'uyu mushyashya wa CRP uvuga ko urengera abaturage. Inzego za leta zo zikomeje gushaka cyangwa se guhakana ibyo bitero n'ibyo birego babashinja. Ni nyuma y'uko nubwo hari intambwe imaze guterwa,
inzego z'umutekano zivuga ko urugamba rugikomeje kuko uwo mutwe ukigenzura ibice bimwe na bimwe. FARDC ivuga ko ikomeje ibikorwa byo gushakisha no kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro isigaye mu duce twa Mambasa no mu bindi bice bya Ituri mu rwego rwo kwagura bice bitandukanye ndetse no kuzana ituze rirambye no kurinda abaturage. Abaturage basabwe gukomeza gutanga amakuru ku gihe ku bikorwa bikomangwa kugira ngo bifashe ingabo za leta kugumira no gukomeza gufata inyeshyamba. Mu by'ukuri rero imirwano yo irakomeje mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko bamwe mu bakurikiranira hafi iby'iyi mirwano babigarukaho, bemeza ko imirwano ikomeje kubera kuri ubu butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteye impungenge, dore ko benshi bemeza ko n'ubundi ubuzima bw'abanyekongo busa n'ubukomeje kujya mu kaga, aho benshi bemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa n'iyatumye benshi bibaza icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, nta zindi nyungu zigiyeho cyangwa se gushaka indonke ku ruhande rw'abategetsi barangajwe imbere na Bertrand Bisimwa. Ubwo turavuga ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Amakuru kandi avuga ko ibi bitero bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteje impungenge ndetse n'isi muri rusange. Benshi rero bahamya ko ibitero bikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibangamiye imiryango mpuzamahanga ndetse n'isi muri rusange. Benshi rero bemeza ko igihe kigeze ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Gusa amakuru adushikaho yemeza ko ibi bitero bitari hano gusa, ahubwo no muri Minembwe hongeye kugaragara ibitero, kandi ibitero bikomeje kugenda bisiga icyo twakwita inkuru mbi, nyuma y'uko iki gitondo inkuru yatunguranye ingabo za leta zongeye kugaragaza ko M23 yamaze kuva mu bice by'ingenzi byo ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igahunga. Ni nyuma y'uko n'ubundi mu mujyi wa Goma naho izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bazisaba gutakaza ibice zigahunga, nyuma y'uko zamaze kwideklara zikemera kuva mu bice bitandukanye bya Rubero, dore ko M23 Bertrand Bisimwa yamaze gutangaza amakuru avuga ko yamaze kuba yakwidekarara akavana abasirikare babo mu bice bitandukanye byo muri Rubero. Iki kimenyetso kandi cyerekana ko umutwe wa M23 usa n'uwamaze kwidekarara kutazongera gukomeza kurwanirira abaturage bo muri Rubero. Iki ngiki kikaba nk'ikimenyetso simusiga kigaragaza ko n'ubundi bamwe mu baturage bababajwe n'ibi. M23 yamaze gutangaza ko itazongera kurwanirira abaturage bo muri Rubero ndetse yamaze kwidekarara ko yavuyemo. Ibi ngibi benshi babifashe nk'aho M23 yahemukiye aba baturage nyuma y'uko yidekaraye ko ivuye muri Rubero. Bamwe mu baturage bishobora kurushaho kuba bibi, cyane cyane ku isi n'amahanga ndetse n'abakurikiranira hafi iby'urugamba rubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda babigarukaho, bavuga ko imirwano umutwe wa M23 uri kwinjiramo biteje impagarara kugeza magingo aya. Kandi amakuru aratugeraho yemeza ko ibitero bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo bibangamiye imiryango mpuzamahanga idaharanira inyungu, kuko iharanira inyungu yo ishimishijwe n'ibitero bikomeje. Minembwe ibitero bya drone byishe cyangwa se byibasiye bamwe mu basanzira bwa muntu, kuko ibitero bikomeje kugenda bibitero ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'imirwano n'undi ikomeje kugaragara mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba. Agace ka Minembwe karimo kunyura mu bihe bikomeye by'imvururu n'urugomo bikabije mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu tariki ya 24 na
25 habaye ibitero byifashishijwe indege zitagira abapilote bizwi nka drone byagabwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi, bikurura ubwoba n'akaga gakomeye ku baturage ndetse no ku basirikare ba M23 bahisemo kumanika amaboko. Amakuru aturuka muri ako gace agaragaza ko ibyo bitero byasenye amazu menshi, biteza impfu z'abasivile batari bafite aho bahungira iyi mirwano. Bamwe mu baturage bavuga ko batewe batiteguye, bamwe baryamye, bituma bahura n'igihombo gikomeye cy'ubuzima n'imitungo yabo. Ihuriro Alliance Fleuve du Congo FCM23 ryamaganye ku mugaragaro ibyo bitero, ribifata nk'ibikorwa by'ubugome ndengakamere byibasiye abaturage ku bushake. Mu itangazo ryaryo ryagaragaje ko ibi bitero bigamije guteza ubwoba no guhana abaturage muri rusange, bikaba rero bihabanye n'amahame shingiro ry'itegeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. Ihuriro kandi ryongeye gushimangira ko ryiyemeje gukomeza kurinda abaturage no kubahiriza cyangwa se no kuharanira ko abaturage babaho neza. Risaba rero amahanga n'inzego z'igihugu kudakomeza kurebera iri sanganya riri kuba ku mugaragaro, ahubwo bafata ingamba zihamye zo guhagurukira iri hohoterwa rikorerwa abasivile nk'uko M23 ibivuga. Gusa Patrick Muyaya yavuze ko M23 izo ngizo ari intakirangoyi cyangwa se ari amatakirangoyi. Minembwe kandi ni agace kari mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Amajyepfo, kamaze imyaka myinshi karangwa n'amakimbirane ashingiye ku bibazo by'amoko, ubutaka n'ubutegetsi. Aka gace kabaye isibaniro ry'imirwano, aho ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bakunze kugaba ibitero ku baturage bahaturiye nk'uko M23 ibivuga. Mu myaka yashize ibikorwa by'intambara byahinduye cyane ubuzima bw'abaturage, aho benshi bahunze ingabo zabo, abandi bagatakaza ubuzima n'imitungo. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho nka drone rikomeje kongera ubukana bw'iyi ntambara, rikaba rishyira mu kaga gakomeye abasivile bafite aho bihisha. Mu by'ukuri abasesenguzi mu bya politiki n'umutekano bagaragaza ko ibitero nk'ibi iyo byibasira abaturage ku bushake cyangwa se bigakorwa hatitawe ku kurengera abasivile, bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ibi bibaye mu gihe imirwano mpuzamahanga ikomeje gusabwa kugira uruhare rufatika mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutekano muke umaze igihe kirekire ugira ingaruka zikomeye ku karere kose k'ibiyaga bigari. Mu by'ukuri ibi bitero bya drone byongeye kugaragara ku bukana n'ubugome bukomeje kuranga iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe impande zihanganye zikomeje guterana amagambo no gushinjanya. Ubuzima bw'abaturage bukomeje gushyirwa mu kaga gakomeye. Harasabwa ubufatanye bwihuse bw'inzego zose, haba ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga, kugira ngo hagabanwe amaraso ariko umutekano uboneke. Mu by'ukuri ni nko bavuga bati mwitange ariko umutekano uboneke, twirukane izi nyeshyamba ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko nizo ziri guteza ibibazo bikomeje kugaragara muri kano karere.
Ibi rero bikomeje guteza impungenge zikomeye ku mutekano w'akarere muri rusange, ndetse abakurikiranira hafi by'iyi mirwano bemeza ko bamwe mu bayobozi batandukanye ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 bakomeje no guhura n'uruva gusenya. Ni nyuma y'uko amakanisa n'ibindi bitangazamakuru byemeza ko iyi mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo ikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Iyi mirwano ikomeje kugenda ihamagarirwa cyangwa se abanyamahanga bahamagarira ibihugu byo mu karere guhagurukira amahoro n'umutekano ku butaka bwa Kongo ko byagaruka, bagasaba ko leta bayifasha mu kurwanya inyeshyamba z'umutwe witwaje intwaro zikorera ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibihugu mpuzamahanga by'aka karere k'ibiyaga bigari byarinangiye birarucira birarumira nk'uko benshi babivuga. Mu by'ukuri kandi imirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa n'iyahungabanyije umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange, kuko aka kanya havugwa amakuru akomeje kugenda agaragara mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano yakomeje gufata indi ntera, ubuzima bw'abanyekongo nabwo bukagenda buhura n'uruva gusenya, dore ko n'ubundi imirwano yakomeje kugaragaza isura itandukanye n'iy'abantu benshi batekerezaga, kuko bumvaga ko igihe kizagira amahoro n'umutekano bikagaruka, ariko muri aka kanya siko bimeze, kuko imirwano yo irakomeje kandi ntihagarara. Ni nyuma y'uko Bertrand Bisimwa ku ruhande rwa M23 yamaze gutangaza ko bamaze kwidekarara bakava ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu benshi bafata nko gutsindwa gukomeye kuri uyu mutwe wa M23. Benshi kandi bemeza ko M23 kwidekarara ikava mu bice by'ingenzi byo ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragaza icyuho gikomeye ikomeje kugenda igaragaza, ndetse benshi bavuga ko nabyo biteje inkeke ikomeye cyane. Abenshi bavuga ko ingabo za leta zitagakwiye gukora icyo benshi bise ubugizi bwa nabi. Patrick Muyaya yabihakanye avuga ko ingabo za leta zidakora ubugizi bwa nabi nk'uko umutwe wa M23 ukomeza kubishinja izi ngabo za leta, ahubwo avuga ko nta kintu na kimwe ingabo za leta zishobora gukora cy'ibikorwa bibi, ahubwo bakora ibikorwa byiza byo kugira ngo bagarure amahoro n'umutekano ku butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano kandi yatumye isi n'amahanga bongera guhaguruka bagasaba uyu mutwe wa M23 kuva mu bice by'ingenzi vuba na bwangu, kandi M23 nayo itangaza ko iri kubikora. Ibi ngibi bamwe mu bakurikiranira hafi iby'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeza ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi muri operasiyo zikomeye zo kwigarura ibice by'ingenzi ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi bavuga ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi yafashe iya mbere mu kwereka isi n'amahanga ko icyo ashaka ari ukwikiza inyeshyamba z'imitwe yitwaje intwaro zigaragara ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi benshi bavuga ko bishobora kuzaba icyo twakwita iturufu ikomeye cyane ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi gukuraho imitwe yitwaje intwaro ku butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyemerera amakuru yacu tuyasoreza tuze kugaruka mu bikomeje kugenda bivugwa ku mirongo y'urugamba ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ari byinshi bikomeje gutangazwa. Icyo ngusaba ni ukuba mbere ku makuru tukugezaho, mukabana natwe muri updates zigiye zitandukanye zigaruka ku mirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo, tugaruka ku bikomeje kuvugwa ku minota iri imbere, turagaruka ku bikomeje gutangazwa n'umunyamakuru wacu uherereye mu bice biri kuberamo imirwano. Icyo ngusaba ni ukubana natwe ukajya uba mbere ku makuru tugenda tukugezaho. Nyagasani akomeza kumpere umugisha.